čak i Petković ako bude igrao nešto i to, Dalić, ja mislim da bi ga čak možda prije pozvao zbog nekih starih zasluga za svjetsko prvenstvo nego što bi se možda odlučio na Belju. Šta ti misliš o tome? Pa mislim isto kao i ti. Dalić jako gleda na to ko je s njim odradio kvalifikacije, ko je s njim prošao već jedan put i on njima daje prednost, ali ovaj put stvarno igrači koji su pozvani i koji su ušli s klupe i koji su igrali od prve minute umjesto ovih naših, kako se kaže, starih igrača, pokazali su stvarno standardnih, da. Pokazali su stvarno kvalitetu i da su s pravom pozvani i opravdali su povjerenje i bit će stvarno jedan plus klupe, kako bi rekao. Znaš, kada ubaciš, na klupi imaš još 2-3 ekstra takva igrača koji su u formi, to je stvarno slatka briga za Dalića.